20 چلیا 2001 دسپیکا ایریشن داگرکریا ترک چته و همو چکن خو به توپ خو به فروک خو ایریشی هرما عفرینه کر گل عفرینه ملت عفرینه ولاتین عفرینه 58 روزال همبری و داگرکری برخدا و بدار زوره جوالات خو هات درخستن آخا خو هات درخستن و حتی روزی اف برخدانی دوام دکه روزانه جی چالاکیل همبری داگرکری تنه کرن هر وها 26 و مها چله 2015 روزا رزگار کرنا کوبانی بو وقت زانین کو کوبانی شرکی الهمبری چتین داعش و هفکارن و داگرکریا ترک و همو هزین کو پشتگیریا چتین داعش دکر بدل جهان تواهی شرک دامشاندن و باجار کوبانی و گندواری و رزگار کرن و جاره یکمین داعشی الكوباني هات شكاندن وجي شون دهدي طبقة منبج رقة وداوي جي باغوز درازور جي داعش هات شكاندن لي حتى رجع ايروجي هي ايريشن داغر كريا ترك و ايريشن چتين داعش بيناور دوام دكن لسر هرما باكروجات سوريا اما و مجارا به میوان خورا گوتوبج بکن میوان ما بریا سکایپی هرما فرات برز محمد شاهین هفسروک مجلس جیبجیکار آ کانتونا فراتیوم بخیر هاتن سرچاوان شب باش هر وها میوان مجلس استودیو جی برز شیرو شرو اندام کوردیناسیون تبدمیم بخیر هاتن سپاس ام پرسا خویا کمین برز شیرو شرو دکن برز شیرو نها هم دسپیکا ایریشن سر عفرینی مها چله دبو 6 سال در باستو بن سر دسپیکا وان ایریشان داگرکریا ترک و بچته و به همو هیزا خوا کر سفربری و ایریشی عفرینی کر هر واجی وک ما دا زانین کو 26 نفس و مه 2000 عین و مه 2015 سال وگرا رزگار کرنا کوبانی کو وک افسانه شر همبری داعشی کو روجکی حتی وک روجکی جهانی جی کو پشتگیری کوبانی هات اعلان کردن ام دسپیک تخوازن جبو عفرینی دسپیک ایریشن سر عفرینی هاتین دسپیک کردن چما عفرین چما ایریشی عفرینی کردن ایریش چاوا دسپیک کردن برخدانی چاوا چی بو حتی روجا ایروجی چل عفرینی تکردن هم تخوازن هنکی و کرتا دسپیکا وان ایریشان ناس بکن استاورز جبوتا وجبو مهباني تجي تسبيك دا از 6 سالية برخدانية عفريني ببيكينم بجنا خال برحمو شهيدين قد برخدانية كوبان تشد كتن وحمو دين ازادية ام بابيبتين ذات عندما قو ام العفرين تفكرن ام بجنا عفرين جيكي خويا هي ديوكي هيا عفرين ديوكا خويا 3000 سال هيا عفرين جي قالك ملكن كرداين قوتي دا خواتن خوي هريم مازن تدا ديروك تدا دانا مش عندن عفرين جي كي خسروا بو دما قود منطقة دا هات شهرستانيك تدا آواكر عفرين او بو جهين فرتيتي بو مزنا فراعينا اقود هندروي مصري دا كاريبو بيواجوك مازن بدي مش عندن إيريشن دولتا تركي لسر عفريني يكجي عفرين جهه پنابرین دنیای حمی بوی اید هندوری سوریه دا و هندوری منطقه دا دوری وینا کده اف پنابرین هندوری حلبی وانه کده حمواحات جیخ الكوباني گرتن کوبانی هم بیس کرن ديمقراطيات اقول هندري كوباين ده حتى تشكرن يكبونا قالان هندري كوباين ده حتى تشكرن نتوا ديمقراطية اقول هندري كوباين ده حتى افكرن دولتها تركي اللي نخوشات يقامين خواست قول ديروك عفينيا قول بهزارين صالانة قول كاريبي ويديروك ونضابكي الدوامين قول كاريبو قول جديلا قول عفين دا ديمقراطيتك وبراتيكك وهافيك قولي أفكرن نريل بيشا تشتا وداعشي حتى فكرن قول كاريبين تشتين خو داعشي خون حوي بيقن هندوري عفيني ده آسيا من بيشا پیشیا فکرین گون شورش عفینی بیت فکری کرد پیشیا وینا که بگی بهتری خوا جوی حدوی سینوری در باس نکی. آچار من دولت قبول نکی گود دموکراسی تا گود هندوری
عفرین دوره آواکن هم بر سینوری ویده بی جبران دولت ترکیه همو هزا خوا همو امکانات خوا همو درفت خوا به بختی که نام نتوی به اریکرین اگرک دولت ترکیه عفرینت کرد ذاتاً برخوادانا قد عفرین ده حتا کرن بود دیروک جهان حمیره جهان شاهد دیروک عفرینی برخوادانا قد عفرین ده حتی کرن از وقت شاهد عفرين بريا جو عفرين داقر كرن ودما عفرين حتى داقر كرن زواك شهادة كده هندوري عفرين ده شهادة ريا من ده عفرين دماما إيريشين جو هات نصر عفرين حمين تشكين جو الدنيا ده كده قد خلنا إيجو إنسان بيتين الشوطان دن جهاز إنسان بيفنا مني أو تشك هاتنا استعمال كرن هاتنا بكراني الهمبري كسين قد عفيني لهبي دولات تركي شرط كل هبي شداد شرط كرن او ملتين ما عفيني برخادر وكاريب وبرخادانا خويا بينجو 8 رجع بدي مشاندن بود ديروك وبو ميناكش جهان حميره نها دولات تركي تشيريان قد عفيني دكرن تشتا قد عفيني دكرن هجر نبي برخدانا بينجو 8 رجع بنا دبي بقول قال عفيني بدربك قربك جهولي حميراكي اما برخدانا بينجو 8 رجع يقول همبري الظلم والداكية دولت تركي حتى كرن هشت نقول سينورج دنيا رجي ولا دانين وسينورج دولت تركي جي ولا دانين ذات نقول او برخدانين بعنا ودولت تركي ونعرف انت نقرت بعنا ويا حلب قرت بعنا وقالك جي درباسو بنا حتى كتوا منطقه ده اما بالنسبه لجمره بهتري خم عفرين وك هرم باجارك هري ديمقراطي باجارك هري نازك باجارك هري باستقرار باجارك هري امان تدهي دولت تركي ايش وي استقراري وي ديمقراطي وي امانك برج شيرونها باجار عفريني ام بجن هرم عفريني بله زيدي 500,000 بهتر پنابرن جدروا العفريني بون حمود دغره ولاتي عفريني يانجي ام بجن باجار عفريني سنگا خوش وحم بيسكرنا حمو پنابرا وكر العفريني تو خطري نبو نجبو تركيا نجبو دردورا حتى كو ايريش وريكرن ولاتين ودري نتهني كردون ولا جدر خو كس قبول نكرن حمو بيك هاته هبون تيدا وك وجه اني زمان سيستم كي تيدا راحتي هبو تيدا اشتي هبو تيدا هاف گرتنا گلا هبو براتي هبو خطريش بو كسي نبو ليه چما ايريش هاته كرن و چما يعني جسارت شكو تيدا گركريا ترگرت كو وقت چكن قدغه كري يسوجن دجمروي حتى رجع ايرو دكير دسبيكا ايريش هوا جسارت شكو ديگرت يعني ذات الايجو دا عفرين دا جيخو قرتبون روسبون الدماغ دولتك وك روسيا بهيزا خوا بقوتها خوا دناف قالك دبي ويقالي ردانوستاندنا كربي بوريك دابي ويقالي دما هيزا كبيرنجي هندوري عفرين دفكشي وريد دي دولتا تركي جواري في دولتا تركي بكا في هندوري عفرين دا دماغ ببختيك جهانيه ببختيك كالالين قالين عفرين هاتا كرن ندوي آلتين وك رجيم جي حتى داويدي يعني قالك هيزن ديجي هيك عفني ده هابن كاريب مداخله بكن وشربكن اما حموك حسين قد آلي عفني ده هركس بدنجما حتى روزجي آلي عفني ده بدنجما ذات الامريكي دور ده نبون ده آلي خطا فرات فيالي دبن امريكي تركيا حمو فرصتين جهاني وك اتفاقيات قد سر عفني حتى كرن او هزدع دولتات تركي ايش عفيني بكي والسازي وبنجه وديروك عفيني كاربي جهولي راكب بمنطقتها تمام فكر امين نقاش بكن يعني قلتوا بيش بكن بريز محمد شاهين نها بريز شيروجي هناك خالن سركه جريداي تسبيك اريش سر عفريني اني زمان روجا مايرو سا دسبيك سر سالفغرا ششمين يا اريش سر دسپیک ایشان سر عفرینیه و روجا رزگار کرنا کوبانی سالوگر رزگار کرنا کوبانی هم تخوازن عفرینی هنگی لسروی هنگی دسپیک یا بکن یعنی صدام و ایریشا چبو ایریش چوا دسپیک کرن هدف وان چبو حتی روجا ایرو چل عفرینی تکرن ج دسپیک و حتی روجا ایرو کسی دنگی خو داگر کریا ترک را نکریه شته ترک را نکریه سر عرض بن عرض عفرینی تالان کرن دزی کرن دار همو شاوتاندن دار همو جه کرن میراته و ده همو تاران کرن
ترکرنا هرمی زمان کردی جدبستان را کردن زمان ترکی او کردن آلا ترکا او کردن چاندا ترکا پره ترکا یعنی کرد و جوهری تشتا بچو بوری حتی تشتا مازن هر تشتی و سرور کرنه یعنی سرو بنو کرنه لیچمه يعني افرج چاوا چی بو چاوا دست بکر و چما حتی نهایی حتی رجایی روجی کسل همبری و دنگ خونک بله دست بکر جاری کدنه ام دبین شب باش جوار را و جگل عفرینی را و جمیوان تی هجا براستی نتنی عفرین چما کوبانی چما سرکانی چما گریز سپی چما شنگال چما باکوری کردستان افقا سیاست مشاندن سیاست قرکرنه و بشافتنه روجلاتی کردستان یعنی هگر کو ام و پرس بکن جو خبر مجار بخواب هفته گریداییه پرسکریک دوز نتنه پرسکریک عفرین وکی دفرێکی ji Kurdistanê êku dijmin siyasetekî hem aynî siyaset li ser Kurdistanê bi giştî dimeşîne yek jî Efrîn jî li ser hat meşandin wekû dizanin di Bakur û Jilatê Sûriyê da destpêka di Rojavayê Kurdistan da şoreşek hat li darxistin di encamê we şoreşê da şoreşa 19 Tîrmehê da سیستمێکی دموکراتیک هات ئاواکردن ئیرادایە گەلên Rojavayê Kurdistan û هەروەها jî şûn da bi tevlîbûna hemû pêkhateyên Bakur û Jilatê Sûriye rêveberiya xweser hat avakirin sîstemekî demokratîk kanton hatin avakirin wekû dizanin destpêka sîstema ku îroj em tê de dijîn sîstema demokratîka rêveberiya xweser destpêka xwe wekû dizanin Cizîr, Kobanî, Efrîn جوردا دست بکر سیستمی که دموکراتیک هات آواکرن لدوسا سیستم نجات پرست رژیم بعث آکو به 10 سالان ظلم و زور لسر گل سوریا بگشتی دمشان به تایبت وکم دبیجن او ظلم و زوریا دقاتی لسر گل کرد هات مشاندن جارا یکه دیرو که دا گل کرد کاربو به هیزا خواه به ریخستنا خواه به اراده خواه به کاربو هر سه هریمن خواه ایکو هم دبیجن پرانی خواه کردن هاتن ریزگار کرن رژیم بعث لدو سوه سیستم کی دموکراتیک آکو نها تیدا جیان دکن سیستم دموکراتیک آری و بریا خسر هات آوا کرن یک جیجه کانتون عفرین بود وەکو دەزانن دەوڵەتە ترک پرۆژەیەکی خۆی استراتیژیک di hindir rojhilata navîn de hebû dixwast ku rojhilata navîn piştî em bêjin krîza rojhilata navîn an jî em bi nav lê bikin şoreşa gelan a rojhilata navîn ku gelên rojhilata navîn ê di hindir welatê rojhilata navîn de ku derketin ser piyan û xwestin ku va rejîmên hane dîktatûr ên wekî AKP ku hilweşînin li dewsa we sîstemekî demokratîk ava bikin rejîma AKP xwest ku dva welatan da bikaribe sîstemekî li gor xwe li dewsa rejîmên hane ku dihatin hilweşandin an jî dihatin rakirin li dewsa we xwest di hindir welatê wekî Tunis, Libya, Misir, Yemen, Sûriya bikaribe sîstemekî li gor xwe têda ava bike ew jî di rêka hêzên çete ê wekî grûpên çeteyê ku îroj wek em behsa wan dikin di hindirî girê spî û serêkaniyê de û her wiha Efrîn û Idlib û Cerebl û Suezaz û Babê de îroj her kes dibîne ku çi kiryaran duwa deveran de dimeşînin xwest di rêkê wa çetan ra ku serweriya Osmaniya nû di hindirî rojhilata navîn de vegerîne bi awakî nû Osmaniya nû vegerîne sîstemê bi îdîolojiya AKP bi îdîolojiyekî dibin navî îslama nerv îdîolojiyekî radîkal dibin navî îslama hane radîkal da xwest ku Osmaniya nû di vî welatî de vegerîne di hindir Efrîn da sîstemekî demokratîk hat avakirin wek sîstemekî alternatîv li dewsa rejîma hane ku tê hilweşandin di hindirî Sûriye de rejîma Be's a ku
رحت لواز دبو ودهات هلدوشاندن لکیلکوی AKP'ci لکیلکوی آلترناتیوی کی پروژه کی پیشکش کربو خواست دوسا رژیما بعث هندری سوریا دا رژیمی کی بدست اخوان مسلمین رژیمی کی سیستمی کی اول پرست دبن ناوی اسلام هانا وک ناو دکه اسلام هانا نر خاص کل دوسا وی آوا بکه دیکتاتوریه کی نو دیکتاتوریه کی دبن ناوی اوردا بده آوا کرن کلام هانا کل همبری پروژه ترکیه آنجی پروژه کل همبری پروژه ترکیه بو کلام سیستم مبو آنجی امبیجن سیستم ریببری خواستر بو یک جوه سیستم و پرگالجی کانتون عفرین بو جبر و یکیجی او استراتیجی هانا کو AKP دمشاند و خواست روجلاتا ناوین دا بمشینه د تونس دا بنکت لیبیا دا بنکت مصر دا بنکت هر وها وکن دبینن لیبیا و یمن آلوزی تیدا بردوامه د سوریا دا جی انجام بنکفتن دولات انهانه که بری سوریا تیدا سرهلدان هاتن دارخستن آنجی کریز هاته دست بیکرن دوه انجامه دا ولات انهانه که دستی خواه دستوردان ده هندری روجلاتا ناوین دا کرن ده هندری سوریا دا دستک داین جبوی AKP راوستاندن لکیلک و برز محمد شاین نهات تیوانی زمان کراتیا و بیرنگی راسته یعنی برفرایه مثلا پروژه روجلاتا ناوین آمازنه مثلا اسلام سیاسیه مثلا داگیرکریه ترک نتنه مثلا باکروجات سوریه مثلا باشور عراقیه یعنی لیبیا یعنی جهان گشتی یعنی کو داره چکاره و هبت خوازل و داره هم بکوه ناو ده هم خوابخ شریکی هر تشتی وجبو هبونا کردا و کو جهانی زمان قرکرنا کردا بکتینه لی نه هم بجن العفرینی جی دورن دیجی گره سپیه سرکانیه جرابلوسا بابا ادلباب دورن هموجی چقاس کو يعني وكو سانكي تيدا تو اونين اما لوان هرما بونا چافكانين تروري بو چافكانين شدته كشتن رواندن تجاوز هر تشتي خراب تكره لينها مثلا عفرين اخاكي سوريا البرامبري في چما هيزن دي دنگي خوناكن كسي دي دنگي خوناك اف 6 سال درباس بون تشتك نما كو تركيا نكر واهزي دي چما سدم چيا جسارت كوده دگرن اري وكو جاني زمان الهمبري داگركريا تركو بروجي و تنه پروژه ریوبریا خسره با پروژه سوریه او استانگی که هر مازنه لیواه زندی تشتاوا دگینه هف چیه چما کس دنگ خنا که ترکیه راحت حسب خود وکا کو دشته دا باجونه او کس الهمبری و زیده او ناکی يعني سدمه و چیه بله اجد خازم باب بيجن يعني هولداني دولتا تركو خاستكو سيستما ديمقراطيكا با كروجلاتي سوري هولداني خوهنا كجهوله راكه دسپیک د عفری د انجام دنگه آنجی امبیجن توازن سیاسی برجواندی دولت هانه تکلدار ای هانه هگمونیک ایکو باندورا خود د کریز سوریه دهنه وک و آنی زمان روسیا لکیلکی و امریکا یعنی چما با دولتانا به دنگ دیمنن گرک دکه ام و بزانبن یک گرک دکه ام بزانبن برجواندین ترکیه وکی اندامه که حوالبند امریکای و هر وها ولاتن هانه روج آوای دنیای وکو بیشن روج آوایینه وکی اروپا و امریکا وکی اندامه که نیتوه جبر به یکیشی برجواندین وانه دیروکی هنه برجواندین وانه لشکری هنه برجواندین وانه آبوری هنه برجواندین وانه امنی هنه جبر به یکیشی هم بکارم بیشن برجواندین اروپا و امریکا استراتیجیک بتركيا روك دولت هي جبر بها كيجي وقالك تعويض داكو دولتها ترك بكار بأواكي هيسانة إيريشي عفرين بكي وعفرين بقراب لكيلاك وكو نزانون روسيا جي دولتكي دبكو درباسي هندر سوريا بو انجي دسورداني خشبو سوريا هات شاكرن لكيلاك ريجيما سوريا هات شاكرن جبو باراستنا ريجيما سوريا دسورداني روسيا هات شاكرن وكو حركز دزانه والهمبري عفرين روسيا تركيا تعويزه كي مازن دا روسيا وريجمه قال لك دبرن شامه حمص لكيلكوي درعا لحلبه تعويز هاتا داين كو قال لك دبرن هانكو تشتاين تركيا كنترول كربون وخستبون بن سروريا خا لهمبري عفرين دولة ترك تشتاين خا جبا هريمانه بگشتي كاشكر
وخسته بن كنترول رژیم سوريا وروسيا يعني توازنکی ام دکارم و بیجن توازنکی سیاسی لشکری لسر عرضه هات شکرن چما روسیا بدنگ ما جوخا بر ام و یکی باش دزانن تکلین ناف دولتی جوخا بر لسر برجواندین تن آوا کرن چه برجواندین جیو سیاسی چه لسر برجواندین اکونومیک لسر برجواندین لشکری لسر عرضه جبر به یکی جی چما جبوی عفرین تعویز ها داین سدم اوه یک گرک دکه ام بزانه بن دولت ترک هبالبند نیتوه اندامه که نیتوه جبر به یکی جی تجاری ولاتین کود هندری نیتو دا جد گرن وکی امریکا تجاری جی ناخذ برجواندی انخواب دولت ترک را خراب بکه وکی دولت نه وکی رژیم وکی دولت ناخذ خراب بکه لکیلک ویجی روسیا وک ونزانن جبوی کو گلک دورن هندری سوریا دبن کنترول چتای دولت ترک دابونی وکی جبهه النصره و داعش ويت بن وبي ارتش آزاد لهمبري عفري نقطه کی بچوچک گلک دورن هانکو بدهقات مساحت خال گوری عفرینه دان رژیم سوریا و روسیا جبر به کج عفرین بو صفقات یعنی هم دکارم بیشن بو بازرگانیه کی دنابری روسیا و رژیم العالیه که ودنابری ترکیه العالیه کی دیتر دا برز محمد شاهین نهار روجاوی ما برز محمد شاهین الروجاو هنا کی برفره دم ماجی اوه ام تخوازن درباسی سالواگر رزگار کنا کوانی جبن ام درباسی میوان خو استودیو بن برز شرو نها برز محمد شاهین جانی زمان يعني مثلا إيريشا ودسبيكرنا إيريشا سر عفرينوان وحتى روجا يعني روشانها كوتيجيان كرين يعني برفرية يعني جبوي كو دم مجي زده بركي زده ونكي تيري نكي أما هناك خالن سركة هاتن زمان أم هات خوازن جريداي في سالفجرا رزقار كرنا كوباني 26 ماه يعني 26 چله ماه کی 2015 کوبانی هات رزگار کردن داعشش کودی دست بکر جمو سلام بجن دست بکر درباسی آخا سوری بو دیر زوری رقای دورندی رقا وک پایتخت آوی بو و هات حتی کوبانی الکوبانی برخودانی دست بکر گل کوبانی و گلک جوان جی تبلیغون همو پارچن کردستانی حتی انسان کسات انترناسیونال جی تبلیغون کوبانی جبونا گل کرد ته چواتی برخدانی کوبانی وکو سمبول کی برخدانی هات او کرن کوبانی جبو گل کرد ته چواتی جبو جهان ته چوات نه يعني دولتها تكي حمو هلداني فكرين گوکاری به داعش بگهین سینوری کوبانی در باسبونا به هزارین چتاین گود هندوری ترکیه ده هاتنا پرورده کرن و هاتنا بچک کرن و هاتنا ابوری کرن و در باس کرن وانه که جوالات مرا دولت ترکیه خواست گو همو رنگا گو داعش بگهین حدود سینوری ترکیه هدف اوه که میجی جی کوبانی بو چما کوبانی جبرگو کوبانی نها دیگه سری کهانی گریسپی و کوبانی دیگه عفینی یعنی هدف اوه کمی جی پارچه بکن نقابه حرف کرده هر دو پارچه بکن یعنی پشتی دقیقی عفی کوبانی چه ببه پارچه که بینا که بسر سری کهانی و جی منطقه جزیره ده بوری و سری دینجی بسر عفینی دهری اما او دولت داعش تدید یعنی بشند کسی خو کتا هندوری مستده و مسل گرد و کتا رقا و طبقا و من بجده و پیده هات حتی کوبانی آوا کرنا گلی کرد جبو حاضر کرنا شرکی همدم وی چه ببی یه پکی وی پجی حتی آوا کرن اسایش حتی آوا کرن اولکاری که هندوری کوبانی ده حت بچه کرن برخوادانی که هندوری کوبانی ده ولات پاریزی که هری کود هندوری کوبانی ده حت بچه کرن دولت ترکی همو هلدانی خو کرن گو کوبانی بکوی اما برخوادانه گو کوبانی ده چه بو و شری گود کوبانی ده چه بو هشت گو دنیا حمول سر کوبانی بسکنی أنها دما أمريكا دي كوباني نقول هش جاوي
قالين كرد كرو والله هات علي كاري دا وإيش بردا يعني مداخلة كوباني وشريك كوباني وأدي داعش وانا كده كده أمريكا بخوجي باش فهمت كده دما داعش بقه سنورة تركيا وتركيا قرب سوريا ومنطقة إذا بقيه كوباني بو صمام الأمان جو امتداد داعش إذا نما شيء به شكاندنا داعش هندري كوباني ذاتا برخدانيا كوباني جو أم بحث بكن إذا ساعات جيردن شخص شرط إذا شيء بو شخص شهيد يعني كوباني دا قاوية كمين كو داعش شكست قاوية كمين شكستنا داعش كوباني تسبيك إياه أنا قاوات داويجي شكستنا داعش كوباني بو هاجر داعش كوباني ده بسر كاتبانا وداعش ند منطقة حريمة باكل رشلات سوريات دستكبنا وين منطقة حموقر تبعنا أما أنها أم بيجن يعني كوبان رمزيتها كوباني كوك رمزية هندوري منطقة دا جبوت ركا تشتكي هري مهم وهري بيوست بو دخواست جو كوباني بكري جبو امتداد عثماني هفال أنيسا زمان يجبو كاري بفكري خوي نوي عثماني د منطقه د بلابكي بليانها دريا ملالي خورا ودريا سلطاني خورا كاريبو في ولاتي 400 سال حكم كيفين يقلب خوس دريا اسلاما او بيجن اسلاما هاري متطرف يجوك داعش انسان سر كيرات دغراندن بالشورات كنا قد ترهيب والترعيب كرس الزاروكا ودايكا وجنا وانسانا دا ديك او طرست زكي جيشي هري مظنة عراق دولتك هري مظنة وهري خدي امكاناتها تشيلوا هسه حتى موسل ربك جراقي بو اما بالخدانيا دندوري كوباني دتشيبوش كاندنا وهناك دندوري تشيبو طبعا كوباني وقتها قول داعش تشكست من بجوي خلبر نجري ايدا والرقه خلبر نجري وطبقة خلبر نجري سركفتني نقول حاتنا كرين دندوري كوباني دا سركفتني باكور رجلات سوريا جشتيبو جبرولو الدنيا حمود دينداري كوبانيا جبرولو روجك كوباني الدنيا راه حتى وقتاندن قالك النافي كوباني الدنيا يدبمني حتى جبر بالخدانيا كوباني تشيبو دنياجي راحتك خوتي راستان اف شتين هندروي كوباني دهاتنا كشتن اف بلا سري الدنيا حميب نبلا سري هني انجلين هريما باكوروشات سوريا دبو بزا يعني بالاخص جي كوبانو عافرين سري صدي نوتو بين جي كورد بون يعني هناك يقولوا فكي بالنبي هذه ايش دولتها تركي قبول نتك جو سيستمك بريفبريان قال كرديان دريفبريا يا بيكي يا بيجوري افاكين جبولو حمو هلداني خدان جو كاربي كوبان بدا عرضي اما قال كرد ام باكورين كردستاني جنجد هندوري باكوري كردستاني دا قال هندوري باكورستاني سينوري دولتها تركي لسر سينوري كوباني داني قلت ام مرطالين كوبانينا ام فا مرطالا كوباني بباريزن جين خورتين قو درباسي هندوري كوباني كرن بهزار خور درباسي كوباني بونو علي كاري كهري مصر يعني كوباني بريا قال كوباني وبريا كردستاني كو كتن سفربري جبو كوباني هات رزقار كر راستا تشتكي هري راستا هجار دويك اللي كده ذات ام كورد دما ام دكنا وين مرحله ام هيجي لفت جرهن ام دكنا مرحله كي ام ايده وين مرحله بيفاجي باش تخينن هبونا كوباني هبونا باكور رجلات سوريا سركفتنا كوباني سركفتنا باكور رجلات سوريا سركفتنا من بيجو طبقه ورقه وبعوزبو جبولو اف ملتين من جو خكرم مرطال همبري شتين جو داعش درباسي كوباني تكرن او ملتين من جو مرطال جديلا جو شتا درباس بن خورتن من باكور جنجي من باكور درباسي كوباني كرن واريكايا كوباني كرن حتى كوباني ازاد بو ام فيناك جبير ناكن يعني او كاسي يقول هدوري كوباني دا يعني بريوي ناكل كوباني بو اما بس ابي ناكل اليبيا دي سينور بو بريوي ناكل فيربو بس لا ابي اليبيا دي سينور بو كتنا كوباني كتنا قال لي باكور جيبو ايش قال لي باكور جيبو جبولو قال لي باكور دو الي دا تخسير ناكل والي كاريك هاري مزن جيبو كوباني حتى دان شري كوباني بو شري من
هیناکیژی دنیای حمویرە و دنیا هەمووژی دەینداری شەریک کوبانیا ئەو شەریک گوت کوبان دەبی حتا گۆش داعش دەشکەس دنیا هەمی ئیرۆ دەینداری شەریک کوبانیا هەگەر کوبانی بنکەوتبانە وێ داعش سەیطرەتا خۆ سەر ڕۆژداتە ناوین کردبانی بوو بە بەلا لەسەر ئەمریکا و لەسەر ئۆڕۆپا و لەسەر ڕۆسیاژی و سەر ڕژیمیژی ji bewlo dinya hemû deyndari Kubanê. Em mê vegerin rojeva me hinekî dewam dikê. Birêz Mihemed Şahin niha me ji birêz Şêro jî pirs kir. Kubanê sembola yanî gelê Kubanê berxwedaniya xwe, bi bedelê xwe, bi şehîdê xwe sembola hem Kurdistanî hem cîhanî ye. Şerê ku Kubanê kirî, berxwedana Kubanê kirî ne ji bo xwe tenê kir, ji bo mirovayî tev kir. Yek jî çime Kubanê hat hilbijartin ya dî jî Kubanê bi berxwedaniya xwe bersivekî çawa da yanî giştî wek em bêjin Bakurjat Sûriye tê çuwatê ev berxwedanî û cîhanî tê çuwatê û şerê ku hatî kirin berxwedana hatî kirin mirov dikarê di roja îro de çawa girêdana wê bi hev çik. Yani Kobanî tên askirin di Kurdistanê de ku dîrokekî xwe tekoşînê û berxwedanê û welatparêziyê heye ji bo hemû parçeyên Kurdistan. Ciwanên Kobanê, xort û keçên Kobanê, gelek Kobanê destekdayîn ji bo hemû şoreş û ji bo hemû serhildanên Kurdistanê alîkarî dane. û ev Kobanî bi vê yekê tên askirin. Li kêlek wê wek me destpêka axaftina xwe de jî anî ziman sîstema demokratîk an jî Kobanî bajarê yekemîn ku ji rejîma Be'es hate rêzgarkirin ji saziyên Be'es ên ewlehiyên hatin rêzgarkirin û li dewsa wê saziyên rêveberiya Xweser tê de hatin avakirin. Dewleta Tirk vê yekê baş dizane وەکو دزانن بە هەزاران خورد و کەچên Kobanê ji bo rêzgarkirina hemû parçeyên Kurdistan ji bo şoreşên hemû parçeyên Kurdistanê çi li Başûr çi li Rojhilat çi li Bakur destekdayîn hatê dayîne û navendekî dîrokî ye ji bo welatparêzî û tekoşînê. Daeş herkes dizane û dît yanî artêşên wekî Iraq artêşên wekî Sûriye êko bi sed salan hatî perwerdekirin û hatî çekkirin û bi çekên hane en pêşketî bi çekên hane en mezin û giran hatine çekdarkirin nikaribûn li hemberî Daişê berxa bidan bi saetan û bi rojan. Li kêlek wê wek we dît çawa li Şingalê artêş li Musilê artêşa Iraqê çawa di hindirî saete de hat bi saetan de hat hilweşandin. Pêşmergeyên Partî Demokratîk Kurdistan çawa di hindirî saetan de li hember Daişê hate hilweşandin rûmî ku em bêjin artêşekî biqasal hatibû perwerdekirin û hatibû biçekirin. Artêşên dunyayê bi giştî li ser erdê awî bi rêbazî bejahî an jî bi awakî bejahî مترسیەکی خو هەبوو ئەنجی دترسیە کو لەسەر عەردە لە هەمبەر داعشە شەر بکە و نکەمبوو شەر بکڕژی. داعش تەهلیکەیەکی نەتەنێ لەسەر کوردستانەیە، تەهلیکەیەکی نەتەنێ ji بووی کوردانە، تەهلیکەیەکی نەتەنێ ji بووی هەرێمەیە، تەهلیکەیەکی ji بووی دنیای بگشتیە و دۆزێکی دنیایە، دۆزێکی جیهانیە. دەولەتە ترک ji vayê yek dît، yek ji alîkarên hane ku Daeş destek dikirin, çek dikirin, perwerde dikirin. Wekî Cebhet Nusra, Daeş, hin hêzên hane dîtir. Dewleta Tirk yek ji hêzên hane ku va hêzên hane radîkal ên olperest perwerde dikirin, destek dikirin. Dewleta Tirk û herkes vê dizane û aşkere çawa ku însanên an jî em bêjin çeteyên Daeş çawa ji dunyayê însanên radîkal kom dibûn di Tirkiye ra di balafirgehên Tirkiye re derbasî Sûriye dibûn, çawa dihatin kampên perwerde di Tirkiye de hatin avakirin, çawa demê ku Daeş di sînorê Sûriye û Tirkiye de kontrol kiribû, çawa deriyên sînor hatibûn vekirin û destekdayîn dihat dayîn bi çekan, bi tenduristî, bi maddî, bi însan
وكم دبيجن بهيزين هانا مروفاهي تشاوكو چتين داعش دهاتن دستكرن يك وكي اتفاقي استراتيجيك انجي امتكانن في فيجن داعش جبهة نصرة چتين ديتر اخوان المسلمين اكبه جخابر ويا جسمك بدنك امنكان جهف قط بكن دملي ميجيدا جي امنكان جهف قط بكن دملي بدن دا جي امنكان جهف قط بكن جخابر حميد بن سيوانك كده حميد جسمك حميد بدنك جبر بك سيوانا باهيزانا با جروبانا گشتي سيوانا وانا سياسي AKP جبر بك AKP داعش گیری سر کوبانه کرد نه تنه گیری سر کوبانه کرد شان سر شنگاله جبوی کو شنگاله تنه بکه قرب که دیروکا کردان جهوله را که یعنی امبیشن جیشن داجی بهات بچکرن دستکرن و گیر وکم دیویژن شان سر کوبانیه دمی کو شان سر کوبانیه خاص کو دویه که داجی دیروکا وکی دوره کی کردستانی خاص کو هم سیستم هانت تیدا هاتی آوا کرن برخودانا تیدا هاتی چه کرن دستکفتین هاتی به دست خواستن به اراده گل کوبانیه پس د کوبانه ده او سیستم دموکراتیک آنجی آزادی بونه و ریزگار کرنه هانه کو گل کوبانه به دست خواستی آزادی به دست خواستی پس و سیستم دموکراتیک د کوبانه ده بپرچقینه AKP داعش گیری سر کوبانیه کر لکیلک و وقت معانی زمان جبرکو مجرى ما يكي عفرين بو جي شنداجي پشتي كو داعش د کوبانه ده هات شکاندن وقت ودید چوا برخودانيه کی دیروکی هات کرن به وقت دنیا و خلق دنیا و گل دنیا همی شاهده و برخودانيه بچکن کم بجبرخانه کم بری کو داعش ایریشی سر کوبانه بکه وقت و هر کس زانه زیدتری نیزی 10 سالن کوبانه ده چمبر دا بو جسه آلیان دا جالی چتین گریدای دولت ترک جالی چاران دا جالی سینور دولت ترک دا کوبانی به چبره کریدا بود نه درمان نه نان نه آب نه پی دی وی انجیانیش کوبانی هاتن قد کرن هیچ فشنگک آنجی هم بیشن مرمیک در باسی کوبانی ناد بود جبر ویه که جی گل کوبانی خورد و کچن کوبانی بچکن خوی هانه کسایتی بچکن هانه تایبت من بیشن بچکن هانه سوک برخودانیه که دیروکی لهمبر ایری شاهانه کو داعش بچکن هانه کو جموس لگرتی جرقای گرتی جحمو دبرن سوریا و دبرن عراق گرتی بچکن هانه گران بچکن هانه کو آرتیشن هانه پیشکتی او چکانه دستوان داتنه داعش ایریشی کوبانه کرد دکیلک و وقت وندزانن چاوه دمی کو رجب طیب اردوغان درکت گوت گو کوبانی ایدی لساعتان مایه و ایدی و کوبانی بکهبه جو خبر هر کس زانه د شر کوبانی د چاوا استخبارات ترکیه چاوا بیل آگاهی امنی د دانه داعش تلفون هانه کد هاتن بکار آنین در ریکی تلفونان در ریکی امبیجن تثبیت هانه ای احداثیات در چاوا کو استخبارات ترکیه آلیکاریا داعش کرد لکیلک و د سینور دا چاوا کو و اندام داعش آری باکره در باسی کوبانی دکرن و کو وجه چکی بره بری نها آنی زمان کو چاوا گلم کردستان چاوا سینور با آواکی مرتال زندی سینور لسر چتین داعش گرد و اندام داعش دگرتن و نادهشتن در باسی کوبانی ببن شرط هندری کوبانی برز محمد شاهین همی وگرن گردان اوی بروجایی رو و چاوا او بکن هم تخوازن که میوان خو استودیو جی گریدای سالوگرا رزگار کرنا کوبانی دروجا ایرو ده هکم گریدن یعنی مثلا هم بجن کوبانی وک برز محمد شاهین جانی زمان و شرری کو هاتی کرن برخودان هاتی کرن نتنیج بو کردا بو نتنیج بو هرما باکوجر سوریه بو نتنیج بو دوره کی بو جهانی تف بو gelek Kubani gelek bedeldan yani gişti Kurdistani yani gelek bedeldan gelek şehit şeyun Daesh Kubani Skandinav dest bekir hatta davi rغم hatta nahşmandiya ve dumini xatariya ve hedumini ledroja iro da irişi kutene kirin seri de ser Kubani seri de ser deverendi guhertna demografika çedbe bine saziya heremete hedef girtin na dema am
دەستپێک ئەریشن سەر عفرینی و بەرخۆدانیە کو چێ بووی حتا نهاژی بەرخۆدانە هێ دەوام دەکەی حتا کو عفرین ڕزگار بە هەروەی بەرخۆدانی دەوام بکەی سالڤەگەرە ڕزگارکردنا کوبانێ ئەم وێ سەروێنی کاش دکن ئەم سالڤەگەرە وێدا ئەم ڕەوشاوی هەنێکی نرتە نرخێنێ بەس ڕۆژە ئیر و دەژی گرێدای وێ یعنی عین ئەو مەسەلە دەوام دکە هەمان مەسەلە دەوام دکە ئیریش هەنە لە هەمبەری وێریشی پێویستە چوەرێکردن کوبانێ شەرێک هاتەکردن بەرخۆدانی هاتەکردن جیهان تەف شاهدە وێ بەرخۆدانی بوو سمبۆلا جیهانی لێن هەمبەری ڤەقە ئیریشی کوتێنەکردن کەس دەنگی خۆ ناکێ کەس ئەو ناکێ ها ئیریشی نها کوتێنەکردن گرێدانە ئەمرودکارێ چاوە چێکی هەدەفێ ڤا ئیریشە چنە و هەمبەری ڤا ئیریشە پێویستە چوەرێکرد نهاج ڕزگارکردنا عفری کوبانێ و عفرینێژی يعني شر نسكنية تعرفيني بخدا جي بالخدا نسكنية هرو شرط دشيد بين هرو شهيد دشيد بين اتوازم تشتبين زمان بريا بيناكي يعني بشمرجي جو هاتنا كوباني يعني نئي قدبي تمام بشمرجي حريم كردستاني بون قشتي اول قلت بشمرجي قدبي بون بشمرجي حريم كردستاني بون هاتنا بيفا هذا كوباني با اي كايدان امجي جوا ممنونن الدواجي مقاعدات النقابة دولة تركي وروسا ورجيم دتشيبو جو كاسين هندوري غوطة دراكن بين عفني وعفني ويداكن كاسين غوطة دا حمور راكن عفني مقاعدة غوطابو باوكارتن جو ام بيناك سراس بكن افشل جنجي حتى وكنها نسكنية وافشل ويد دوام بكي جبرت الدولة تركي بعقليتها خويا بعنجهية خويا جو إيشي منطقة كي اسلوبي قد منطقة دي مشاندن إرهابا الدنيا حموي دزكي خدكم كي دولة تركي يعني هبونا قالين منطقة قبولناكي آزاديان قالين منطقة قبولناكي الرامان وفكر الرامان قد قالين منطقة تينا شيكلين منطقة قبولناكي ناخذ يقول لك المنطقه دي كيلكا وينك ما في خوي ديمقراطي بكاربيني ما في خوي البجارتي بكاربيني ما في خوي مؤسساتي بكاربيني ما في خوي زمان بكاربيني ما في خوي اخلاق انساني بكاربيني دولة تركيا حتى وكنها بيفان جو الدنيا اذا جهال كثيره اذا او بيفان تشدبن اما دولة تركيا نهري بيفان دمتقي دورنا تشاندن دولة تركيا حتى وكنها خدي فكره امبراطوريه عثمانيه دولة تركيا حتى دولة ايراني حتى وكنها خدي في دولة فكرة الصفوية دولة الروسية حتى انها وقت فكرة قيصرية هل دولة كيشفا دولة هندوري منطقة دا هاتنا دسلا داليد منطقة دا كان هي مجارة كواي بالفراحة فكرة كواي بالفراحة امريكا جد منطقة دا سيد العالم امريكا انها وجودات منطقه دا الدنيا دا امريكا باورنت كقول دستي بك بحر اسيب ودروجلات انا بين دول السويد كان بيجي بقري او جي برجون دي هري مصلحنا وين برز شيرونها قال كاري بشتاخو بهزن كونها وبحثا واكرين چه امريكا چه روسيا چه هزن دينا قال كاري بشتاخو واگرم بكي يعني بشتاخو وا سلام كي چونكو اون سبب حمو قريزه هي حمو برزگريكن هي يعني نممكن بدستيوان برزگريك چاره سر بجبونا وي چاره سريا گل چيه گل دوي ربازي کو بكاربيني چبي سر چبنگي هي بچري كاربي وان ايريشي کو تنه کرن يان جوا پلان قركرني والا درخي يك جي جبلي قالي باكور رجلات هريما باكور رجلات نسويا جبلي برخدان تشكنينا نم بلي قلت امريكا روسيا ايران دولتين قلت هندوري سوريا ده هيك هاتي برجوندي خد باريزي هيك جي غازي خد باريزي جبور بقرين باكوريا سوريا بهيمانا قشتيا قو هاتي تشكرين بيك بونا قلا ببراتيا قلا برخدانا قشتي كارن لهمبري تركيا جي بسكنو لهمبري فان دولتين حاكم السر منطقي دي تكرب بسكنو یک جمعه خواستن گو نتوا دموکراتیک هاتی آوا کرن گو اموی نتوا دموکراتی پیش بخن و مازن بکن و فرح بکن جبر گو یکیتیا گلای گو هندوری باکوروجلات سویده سر اساس نتوا دموکراتیک هاتی چکن هفوی مانا گشتیا گو هاتی چکن بنارا چهار روزه ما اعلانا
ميثاق العقد الاجتماعي كي هيبانا بشتين دولتات كي قيرين كي بس قبولناكم فيمانا كبفيرنجي تشيبي ودستا بلنده البجارتنا تشيبي وافناك هراتشنا مازن دكن وقبولناكن اما او تشتكي ام تكن راسطه ام تشتكي قانونيتكن ام تشتكي حقوقيتكن ام تشتكي انسانيتكن ام تجي كسيجي نشغلنا جبولو ديفيت تجي قبول بكن ودولتين هندوريا فردجي الروس جو ريجيم وايدنجي وعلاجي قبول بكن جبر تشتكي ام دهندوري باكروش لا هلما باكروش لا تسويا دتكن ام تشتكي حقوقي وقانوني تكن ام لا تجي توينته وتجي دولته وتجي كسيت ساكنن ما في خويا ديمقراطيه اخلاقي وانساني بكارتين جبال ويناك كسك جبانين كان في شام بقري هري مفهوم ده بيش ده هلما باكروش لا تسويا دا جو فكرة نتوى ديمقراطيك بيش بكفي ميثاق العقد الاجتماعي مالنا قشتي وري بيك انين و هندروي سيستما افاكرنا هيزن عسكري بهتولي خو بيش قرتين جوي علي رولي شكرن اما نا امريكا حتى يقول ما خلاص بكي ونا روسيا حتى ما خلاص بكي ونا ايران حتى ما خلاص بكي هل يك جواني كي بربر الجوندي خويا اما ام وقال ام بفكري خو دري قانوني وحقوقي واخلاقي وانساني دا دري اما في باريس تمام بريز محمد شاهين نها ما قلت سالفاگرا دسپیکا ایریشان سر عفرینی برخوادن 58 روزان و حتی روزی برخوادن دوام دکی سالفاگرا رزگار کردن کوبانی سمبولا برخوادن و تکوشینا جهانی کوبانی و شکاندن داعش و حتی روزی هی خطری هی برخوادنی دوامه دما مثلا روشا کل عفرینی تیجان کرن روزانه گوهرتنا دیموگرافیک کشتن رواندن اشکنجه همون رین سنج دجمرووی تینه کرن دما ام وک کوبانی برخوادانی که ولی چی بو که دنیا تف شاهده وی بو گریدانا روژا ایرو و دسپیک شورش و حتی نها ایریش دوام دکن مرود کاری بجه ایریش و برخوادانی به هورد مشن ایریشی کتن نها تینه کرن صدم وان چنه چاول کوبانی برخوادانی چی بو کوبانی رزگار بو چاول عفرینی برخوادانی های حتی روژا ایروجی برخوادانی های الهمبری وان پلانی کو تین مشاندن سیاست کو تین مشاندن هدف وان سیاست کو بنسازی هرمی هدف گرتنا و هدف وان چنه چه تین مشاندن لازم ام چاوا بخوینن وی روشه هی گرک که ام وی بزانبن پرگال هنه هی دنیای دا طیبت روشلاتا نابین دا پرگال کی دی نکاره جبوی گلب به برسیف و ایدی بداوی خواه هاتیه و وی که باش دزانه رژیمین هانه هی د سری دا جی رژیم AKP رژیمین وکی AKP ده هرم دا لهمبری برخودانی گلان او جی برخوده ده او جی لهمبری برخودانی گلان ای کجبوی دموکراسی و آزادی و کل همبری و رژیمین بی رنگی برخودانی دکن و دخوازن آزادی خبدست خواه بخینن هلبت و پرگالین هانه هین این دیکتاتور ای فاشیست این وکی AKP اوشی برخواد ده و لهمبری برخودان و شورشین گلان جبوی آزادی و دموکراسی و حرتم جی اوجی و ایریشین خواه پیک بینه و برخواد بده جبوی کل نهل وشاندن جبر و یکی جی از دخوازم و بیجم وکون زانن دولت ترک فوبیا کی خواه هیا تجاری و قبول نکه که استاتوکی دموکراتیک یعنی استاتوک جبوی کردان و بکاتین هانه بیست تو دهری میدا و تجاری قبول نکه استاتو یک جبوی بکاتین هانه جدر و استاتو مانه استاتوین سیاسی مانه و تجاری قبول نکه استاتوین سیاسی بین چکرین جبوی بکاتین هانه هاتی مافینوان هاتی پرچقاندن وکی گله کرد لکیلک و تجاری جوه سیستم دموکراتیک استاتوین هانه کو لسر پیوان دموکراسی کو ورن آواکرن و تجاری وجی قبول نکه جبر کو ایدئولوژیا AKP ایدئولوژیا هیزن هانا رادیکالین گریدای AKP وکی داعش و هر وها چتین دیتر لهمبری با ایرشی و لهمبری وست توی لهمبری اراده گلان لهمبری شورش گلان لهمبری برخدانیا گلن ما با کروجلاتین سوری لهمبری هیزن دموکراتیک دهندری ترکیه دا در روجلات نابین بگشتی دا دهندری سوریا دا و افریجیمانا حرتمجی وکی جپه کی لهمبری خطا دموکراسیه لهمبری خطا اخلاق
لهمبري خطا عدالت و هرتمجي و برخدانيا خابكن جبوي پاراستنا پرگالا خابكن جبر به يكيجي إيريشين كول به دريتين كرن بردوام دكن مثلا وكو آني ميناك دماكو داعش دكوبان دا هات شكاندن ايكو تولا داعش هولداني تولهلدانا داعش شكر ارتيشا ترك بود دولتا ترك بخبو إيريشي عفرين كر وعفرين كنترول كر لكيلك و إيريشي سركاني وغري سبيكر غري سبيو سركاني كنترول كر وداگر كر لكيلك و دميكو هولدانيكو باكو رجلاتين سوري بگشتي سيستما مد ديمقراطيك بگشتي تنبكه إيريشين خبردوام دكه هولدانيكو بكار بأري كرنه كي جهيزن ناب دولتي انجي جواكا ناب دولتي بكرهكو بكار بإيريشه كي بجاهي بكه ريبابريا خسر بگشتي خراب بكه لدوسا وست دوكي راديكال وكي دبن ستدوكي داعشي راديكال آوا بكه دبن ناوي اسلام هانا نرم دا آوا بکه هولدانی خبردوامنش بر به یکیجی بینسازین کو ایروش وقت شر داویدا وقت وند بینن دم به دم دولت ترک ایریشان دکه به دم داویدا جی ایریشن بینسازی و سازین ریببری خسر دکه جبر کو دولت ترک به یکی باش دزانه سرکفتنا لهمبری داعش یا سرکفتنی کی دیروکی بو جبوی گله کردش بوی گله هرم بگشتیش بوی دنیای بگشتی بو استنبولک بو دیروکه کی کته دیروکه جهانه بگشتی جبر به یکیج AKP به یکی و سرکفتنه قبول ناکه AKP قبول ناکه است توکی دموکراتیک لسر سینور سوریه و ترکیه به آباکرن آنجی ولاته کی بینی سوریه دموکراسی تیدا به آباکرن همو پیکاته تیدا مافه خبدس خابخه و او بای دموکراسی درباسی هندر ترکیه ببه و داویه رژیم وکی AKP به برز محمد شاهین ببخشینه وقتی ما کی بابت فرنا برفرنا ببخشینه وقتی ما کی تجيبو برز محمد شاهین هفسروک مجلس جیبجیکاریا کانتون افراد ام سپاسیاوت کن بو میوان برنامه روا هر وها استودیو برز شیرو شرو اندام کوردیناسیون تبدا ام سپاسیاوت کن بو میوان برنامه روا سپاس خوش هر وام سپاسیاوت کن تماشاوان هجا کو حتی به ساعت والمات تماشا کر ام ویدگان داویا برنامه خواه روا حتی برنامه کی دی بمین ناو خیر و خوشید